Indian Army update nei velea chu sipai ten Chemte an dongdon ti hi ani sipai hote Chemte an thuam na chan hi galwana inti boina thleng wangkha ni berina langa Deccan Chronicles in Atarlan dan in Swiss Army ho Chemte ang anianga masa Indian Army te tana a thaturang in tle minang khoidang lamdeu don ani multi-purpose Chemte ang deu kha anianga wire cutter bottle opener le Chemte hrang omna ang chi kha ani atulu na kan sipai tan impom chit le close quarter combat vela pon mang thei don ani Indian Army soidan chon hei universal type ang chi ani turania atlem bera 12mm bolt ti chok thei turanianga thil pai teu thei ma se asir von na grip hi a thale turani impom chil vela po nget dewa von thei ani turani maina somni degree a votle degree somnga vela sa temperature a po rongkhol na ommi lawa man thei turani sompani tanga somni pali gouch where hi akat thei turani bokani hei ba ka specification tam takaloma Chemte a hian automatic lock a om turania tipal thil thu a Chemte hriam in vunvel ati pemlo na ni he Chemte hi sipai rong olive green le matte color rong ang khan siam ani dona Chemte hi maintain ngai mi lo turanga duan ani a thisen tuya ti hu le level po kai ma se anuwa dale reng ma se chemi lo turani It's very easy to shoot. Indian Army chun Special Force Autan Scar H Special Operation Force Combat Assault Rifle Heavy chu sangkhatvel lei turin thuwa titlua Belgium manufacturer FNH lamnen po dilan sign to ni he rifle hi ramdang siamsa lei turani a he rifle hian multiple caliber round na kap chok thaya 7.62 into 51mm le 308 magnum te kap thayani he rifle hi sniper ang deuh te ponaman thei do na tuna kan silai man nen chona in that le ni aka hlat theijong effective range hi meter zali close quarter combat meter zaruk standard meter zariat long barrel tichon 40mm grenade launcher po a fit thei ngalani silai bata hian mani duang dewina adjust thei boka he silai hian kan special force te chu ati chaksot arin omani media lam tanga update kan mudan choni wesian India chu request in Russian thlona leima in ngai to non ro se atia hei hi achan chu US lamatang in India hian trek na muve thayani ma se hei hi jun ni somni parwa khan US hian statement a direct dewin soilo ma se asoi thoi dewa India hian dollar billion chuang fe Russian atanga ral thom lei tur hian alo sign to a US hian tundin huna chon India chu asang sonvel chu arin om lawani mani khan US jet fighter chuan for F-35 chu India leitir don ti thomte oma news channel lama mu turom nuala Masa detail de wa soiturang shabik lo India hian Sukhoi series emo mix series ho alei tur hi thlakin F-35 alei thut ve thei thawa masa tundin huna chonarin omche lawani tuna kanram indo thut thei din huna kan din lain kan pailo thawa po F-35 chu hangkhal thei mei anom hri lawa motoranga steering han her koi veringot angkha ni ve to lova a cockpit te hi ai nang lovin operate dana dang thei hle ni Rafale jet fighter chungchang chu news vela kan shavek to me ama khan meteor missile somvel leknen Rafale fighter hi thuaman tuma masain biak rem nu a Frenchian min pek beldon ani Scalp missile po atel ve ni meteor missile ka thui thai jong takhi hriat ani lawa ma se kilometer zai chon kap thui thai ani air to air missile a chon a thapol berani a hmram missile po hi a thakhopa kilometer za somriat vela kap thai ani Masa meteor missile hi a thazoga thlan ani Indian Air Force hian Rafale jet fighter hian du hle na chan chu China jet fighter ho danil theidon ani achan chu PL-15 China missile ho hi an jet fighter J-16 le J-10 C-10 an paya chu gan Sukhoi ho tan chona hlom ve thei ani China jet fighter J-11 le J series dang tei chu India jet fighter an nei ho te hian awesome takin an lo ma chon ve thei ani Scalp missile Rafale phur po hi a thakop meya aka thui thei jong hi kilometer zaruk vela ni a India ram boru ka om chung hian Tibet vela China thlona thlok te po angkap thla thei don ani Rafale hi LAC border vela hian an dangal don lova Ambala Haryana Air Base 17 Squadron a om phot don ani Indian Army in high altitude mun vota om ho tan thomno special tak infantry ho tan a pedona heng kho vodlu tuwa hian hypothermia natna te hloma
chung laka veng him tur chu an ni high altitude Chechen Dras Kargil Sikkim le Arunachal Pradesh ate hian a vot thei hle a -degree somrukvel thleng te pawh ni thei ani chu wang chung gloves te pawh hi 3 layer le moza te pawh hi 4 layer vel te bun angai thina khovo dringot pawh hi sipai tan chuan ral anga bei tham ani MK48 LMG Helite machine gun pawh hi Belgium le US te siam tho ania minute khata muza sari somvel kap thei ani metar sangthum zaruk vela thuya kap thei ani Browning heavy machine gun US siam tho ania minute khata muzaruk vela kap theya metar sang sari zali vela thuya kap thei ani 12.7 into 99 mm mu amang ani Barrett M107 sniper rifle US siam tho ania metar sang khazariat vela thuya kap theya 12.7 mm silai mu tho amanga a magazine hi musom le munga thun theina anga oma heng silai ho goron soite hi special force ten mang to thoma se an label dona ti chuan night vision le parachute te po sipai ho te hi an thuam thatna tura hian a telani he video lo en wangin kalome ngai no mi ti chuan khonga in like le subscribe ka min lo me sak ve don nia